Vasić. Drži ga u mašini. Još Marcel koji treba da uđe u boks broj 4. Još Marcel. Marcel se nešto ljuti što nije baš karakteristično za njega. Sjajnu bitku je bio protiv Alcatraza prvog trkačkog dana. Bitku dugu čitavih 300 metara koju na kraju dobio Alcatraz, no Marcel imao bitku više. Pre toga nekih 700 metara išao glava sa Nazi trka je puštena. Sedmi memorial Darka Filipovića poveo je upravo Marcel Magic Man Tequila. Marcel Magic Man Tequila, nezgodna je ova krivina 1600 metara. Marcel vodi ovo nadmetanje, Rod Laver izbija na drugu poziciju, treća pozicija za Magic Mana. Tu se kida većina učesnika ove trke, dok je Marcel nametnuo tempo koji njemu odgovara. Marcel vodi ovo nadmetanje, dužina je 1/4, dužina i po prednosti za Marcela u odnosu na Roda Lavera koji to smanjuje na 3/4 dužine pola, dužine konjskog tela, treća pozicija Never in Red, četvrta pozicija Magic Man, peta pozicija Tequila, šesta pozicija Achilles, trku vodi s dužinom 1/4 konjskog tela, prednosti Marcel, Rod Laver, treća pozicija za Never in Reda. Na četvrtu poziciju izbija crvenka pa Magic Man. Na petoj poziciji stimuliše rukama Tequilu džokej Miloš Milojević, na začelju je Achilles. I sada kreće da ga jaše Saša Bogovac. Prvi konačno pomene populacije za Marcel. Marcel Bogovac na drugo mesto izbija Marcel Never prvi konačno pomene dobija Rod Laver. Četvrti Magic Man. Marcel Never in Red, evo prvo kopaču opomeni iza njega, evo i drugo Jackie iza i trećeg, tamo se bori kroz sredinu Rod Laver, izutra ide Magic Man, ali Marcel je ovog puta utekao na vreme, utekao bez svih svazi, utekao bez Alcatraza i Marcel i Konkon će dobiti ovaj memorial. Trku dobija Marcel, potopšan od strane Konkonja, drugi Magic Man, treći Rod Laver, potom Achilles, Never in Red,